Mużikali tferraħ, kant li nissel Tama. L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali b'kollaborazzjoni mal-Bank of Valletta u l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta din il-ġimgħa nediet filmat mużikali flimkien mal-kantant James Borg bl-isem Don't Stop Believin', kanzunetta li twassal messaġġ ta' pożittività u ssellem b'mod partikolari lil persuni kollha li ntlaqtu mill-COVID-19. Il-kanzunetta oriġinali tal-grupp mużikali Journey u għandha konnessjoni b'saħħitha mal-pandemija e kif diversi sptarijiet madwar id-dinja daqqewa meta rilaxxaw lil pazjenti mill-isptarijiet. Dan il-proġett mużikali huwa wieħed mis-sensiela ta' inizjattivi li ħadet l-Orkestra fosthom bil-filmati Where the Streets Have No Name u Valletta A City Like No Other in the World li jiffurmaw parti mill-programm li għandha l-Orkestra Nazzjonali fuq l-Internet.